Hello, ikaze kuri channel yacu. Niba utarakora subscribe wayikora ukadushyigikira. Uyu munsi tugiye kureba imirongo migufi yo muri Bibiliya. Hari imirongo abantu bavuga ko ariyo mirongo migufi yo muri Bibiliya. Uyu munsi niyo mirongo tugiye kureba. Umurongo wa mbere uboneka muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 35. Haravuga ngo Yesu ararira. Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 16. Haravuga ngo mwishime iteka. Luka ibice 17 umurongo wa 32. Haranditse ngo mwibuke Mukaroti. Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 17. Haravuga ngo musenge ubudasiba. Luka igice cya 20 umurongo wa 30. Haravuga ngo n'uwa kabiri nuko. Hanyuma abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 25. Haravuga ngo bene data mudusabire. Yohana 6:48. Haravuga ngo ni njye mutsima w'ubugingo. Iyi rero ni imwe mu mirongo migufi yo muri Bibiliya tubashije gusoma. Nawe niba hari iyindi mirongo migufiya uzi wayidusangiza muri commentaire. Wibuke rero gukora share y'iyi video n'abandi bayirebe. Thanks for watching.